FDL imaze gusohora itangazo iravuga iti twebwe turi gushaka kujya kwiripotinga kuri Monisco noneho ngo tugahura n'ibitero bya RDF ngikatubuza kujya kwiripotinga. RDF hari birindiro ifite muri ibyo bice subundi izo FDL zavaga he zijya he urumva noneho n'ikintu gitangaje gisohoye hari amakuru yandi yaramaze kutugeraho ko FDL hafi ya yose yamaze kugera i Burundi. Eta majoro yayo yamaze kugera i Burundi. Erega njewe iri tangazo muri kuvugana raye ndibonye saa 6 z'ijoro. Ndibona ari umukongomani urimo guserebura avuga ngo noneho ngo RDF we ngiri kujya kwiripotinga kuri Monisco muri Kongo ngo RDF ngikayibuza. Njewe mbitangira ikibazo. Ndambita ndibaza se Kongo irinzwe na RDF. Bari kuza bagaruka murumva ni wa mukino wa Kongo n'ubundi wa Kongo buri kina iri gushaka kumvikanisha nk'uko ihora ivuga ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Ubwo ishatse kuvuga ko muri fasi ingabo z'u Rwanda ziri kubuza izi FDL ziri gushaka kwiripotinga kuri Monisco uburyo zigerayo. Ariko yusomye itangazo je narindi kuvuga neze kuko Kongo numvirizwa niyo FDL. Kongo ikanarizwa n'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda kandi ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda ndiziteze kuvaho ikintu cyitwa FDL kikiriho. None urumva batangiye gutega umutego ngo RDF wangu ngo iri kubabuza nta kibazo. Ubundi nta RDF yabarashe muri hehe mwari muvuye mwari mugeze mwari mugiye ntabwo ari ibintu byo kuvuga mu kigali ako kantu bakisha ntabwo babashije kugasobanura muri iri tangazo ngo bavuge bati twebwe twaturutse aha tugeze aha ngaha duhura na RDF iraturasa. Ikindi kandi nabonye bahuruje babisaba imiryango mpuzamahanga. Ubundi imiryango mpuzamahanga bavugaga ni bande? Harimo MONUSCO na communauté internationale. Ubwo nizo za Amerika za UN iyo miryango y'umwe bw'uburayi n'abandi nabo abo bose uko nkuko yaba Amerika UN European Union abo ngabo FDL bayishyize mu mitwe y'iterabwoba ku isi. Ubwo se niba bari guhuruza barayifasha iki? Kandi nta gihugu na kimwe cyari cyashyikirana n'umutwe w'iterabwoba. Ntabwo bishoboka. Niyo Monisco yonyine niyo Monisco bavuze igomba kubafata kandi igomba kubakira amaze kubambura n'intwaro. Wari ubizi? Ese ubundi reka nkubaze ubundi ko FRDC Monisco na FDL ariko tubizi neza ko kuva na mbere bakoranye ubu nibwo batagiye gukorana. Oya uretse no gukorana na hariya za mubambiro M23 basaka yabasanzemo aba FDL naho muri airport yasanzemo aba FDL ba FDL. Yego ntabwo ari ibyo ngibyo sempa ibi bintu twabivuga mu gake bukiri. Oya hari akantu nshaka kongeraho. Hari ibintu tugomba kujya twibutsa abantu. Ikintu cya mbere abantu bagomba kumenya nuko AFC M23 ntabwo yigize ifata Nord Kivu yose. Sibyo? Nta nubwo yigeze ifata Sud Kivu yose. Bisobanuye ngo FDL ni ibintu byoroshye cyane kubiri mu bice bitarafatwa na AFC M23 muri Nord Kivu. Ni n'ibintu byoroshye cyane kubiri mu bice bitafashwe byo muri Sud Kivu. Ahubwo dore ikindi kintu ushaka kugarukaho ni mumbwire kuri ayo makuru ya FDL mu Burundi kuko njye icyo nzi mu Bujumbura hariyo komini imwe FDL yahawe yashinze mu ibirindiro na leta y'u Burundi rabizi. Bimeze bite kuri FDL mu Burundi? Yego amakuru aturuka i Burundi aremeza ko nyuma y'aho umuvugizi wa FDL yabanje kujyayo nka advance party uwo bita Kiringoma ubu na perezida wa FDL uwo bita Rumuri. Yego Byiringiro Victoire. Yego nawe yamaze kugera. We yageze Burundi kera byo nanya ndabizi. Ariko Ciromba ntiwamuvuga kandi ndakora. Reka baramwibagiwe. Reka natwe abanyamakuru nitwe tugerageza kumushyiramo. Ukamwita singa marika abaturage bahari ntagize ibintu byashize. Ngewe icyo kintu ndakikubaje kandi yifuza kukinsubiza neza. Iyo uri gutembera umva Samu iyo uri gutembera Goma na za Bukavu mu bice byose byabohowe na AFC M23 iyo uri kwatembera izina Tshisekedi Chilombo uryumva gute? Barivuga kangaye baramuzi baramwibuka bimeze bite? Nta muturage warivuga n'abagerageza kurivuga n'abayobozi mu gihe bari gukompara n'abarivuga ngo babanza kusoko kuko no kuvuga ngo niyo bari kumuvuga nabonye ari uburyo bavuga ko ashobora kuba ngo hari indwara niba ari amnesia arwaye yo kwibagirwa kuko bo
ibyo baba bavuga ngo ibyo ngo cyica kitangaza babifatanya bya bindi nyine no kuvuga ngo nk'uko mu Rwanda bavuga ngo ibigarasha byavuze uburyo tubifata nawe niko bifatwa kuko ni ukuvuga ngo bo bamaze kuvuga ngo imvugo zose agenda avuga none araza akavuga ejo akivuguruza ejo umuntu akavuga ibindi ejo umuntu akivuguruza bo rero ni ukuvuga ngo ntabwo imvugo ze gahunda yabo ihari bari gukora imihanda. None se hari amakuru nabonye muri Kongo ngo Trump ngo ari hafi ngo guhamagara ba Colonel Nanga ngakababwira ngo nibave ahantu bari ngo bagende cyangwa ngo babice ngo kandi ngo Kongo ngizahita yubaka urukuta. Ubungubu abo bantu bikishasa ko bo bavuga ko ngo bashobora no kuzubaka igikuta ngo kubera yuko bo bavuga ko ubundi aba bantu hari telefoni zaza bagahita ko bisanga batakiri kuri ubwo butaka, ariko nkuko nari mbikubwiye hari amakuru yuko impunzi zigomba gutaha ku mpande zose. Ni iki gitumye impunzi zitaha? Nuko General Sultan Makenga n'abahungu ayoboye bafashe imbunda bakarwana, siko bimeze? None mbwira ukuntu kubera General Sultan Makenga wafashe imbunda n'abari abahungu bakarwana bigatuma hafatwa umwanzuro w'uko impunzi zigomba gutaha. Mbabarira umbwira ukuntu General Sultan Makenga wazahakurwa. Ibyo bintu ni ukuvuga ngo hano hantu M23 yego genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV ndetse na Urugendo Online TV. Tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro cyacu nkuko bisanzwe. Mu biganiro byacu rero tugenda tuganira ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye. Kuri uyu munsi rero ikiganiro cyacu kigiye kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hari bagenzi banjye bibereye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndavuga Sam Gakire ndetse na Mwanandake, bakaba bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukaba rero tugiye kuvugana kugira ngo batubwire cyangwa se batugezeho uko byifashe mu burasirazuba bwa Kongo, haba muri Nord Kivu haba muri Sud Kivu. Ese byifashe gute? Mwuko hari n'ubuhe? Abaturage bameze bate? Ibikorwa bigeze by'iterambere, abaturage bari kwiteza imbere? Ese ibikorwa bya Salongo umuganda bimeze bite? Ubuzima bwaragarutse, abaturage barahinga, abaturage barahaha, abaturage baratekanye, bimeze bite? Ibi byose rero nibyo muri make tugiye kuganiraho na bagenzi banjye Mwanandake ndetse na Sam Gakire. Turubuze kugaruka no bikubiri kuvugwa ku mirongo y'urugamba. Biravuga ko hari imirwano muri Sud Kivu ndetse no mu bice bya Nord Kivu, hose hari imirwano. Ubwo turaza kuvugana batubwire uko bimeze, kandi sindi buze no kubura kubabaza kubijyanye nuko bihagaze inyuma yuko FDLR ibikorwa byo kwirwanya bitangiwe cyangwa se bitangijwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu FDLR nayo yamaze gusohora itangazo iri kuvuga yuko ngo RDF ngiri kuyibangamira muri Kongo, ngiri kwibangamira kwishyikiriza MONUSCO. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho mu by'ukuri, ariko FDLR na leta ya Kinshasa batangiye gukina ikinamico ikomeye cyane. Mu kanya reka nzemvugisha bagenzi banjye Sam Gakire ndetse na Mwanandake. Nkuko rero nari maze kubibabwira, namaze kwakira bagenzi banjye ku murongo wa telefone. Ndi kumwe kuri uyu munota na Mwanandake ndetse na Sam Gakire. Komera cyane Mwanandake, aho ngaho ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Salama ihuzanzira nabonaga riri kwanga kubera connection za hano muri Eastern Congo ntago ziba zoroshye. Birumvikana, ariko finally turavuganye kabisa. Bimeze bite? Bana ni sawa cyane hano tumeze neza, ibintu biragenda neza. Ngewe nifuje kubabaza amakuru yaho ngaho ku butaka bwa Kongo, mu nyibwiriro uko ibintu bimeze neza. Yego, ibintu na mahoro aha muri Jeno duherereyemo za Nord Kivu. Yego, by'umwihariko aha mu mujyi wa Goma ibintu ni sawa kabisa, na mahoro uretse operation za gisirikare ziri gukorerwa muri Nyiragongo mu Kirunga hejuru inyuma ahantu bita za Gitsimba, inyuma ugana za Nyamuragira niho ari kugenda hakorerwamo operation za gisirikare ziri gukorwa nande.
operasiyo ziri gukorwa n'intare za Sarambwe, ziri gukorwa n'abasirikare ba Makenda, bari kugenda bakoramo operation bagamije iki? zo kugenda bahiga uduhaduyi tuba twipenyapenyeje ahangaho muri iyo parike hejuru mu birunga. Ariko hagati aho ngaho reka mperaho nkubaza, n'ubundi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyasohoye itangazo, rikaba ari itangazo rero ryavugaga ko ibikorwa byo gutangira guhiga FDLR bigiye gutangira, ndetse ko aba FDLR basabwe kumanika amaboko bakishyikiriza FARDC cyangwa se ubuyobozi bwa Kongo cyangwa muri MONUSCO. Ubundi muri ibyo bice FCM23 irimo byo nta FDLR zihari, ese ziramutse zibaye zihari byagenda bite? Zahava zite cyangwa se zanyura muri ibyo bice bya AFC/M23 gute ko ari ingabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC zifite gahunda yo kubahiga? Yego, ubu tuvuga hashize amasaha 2 FDLR isohoye itangazo. Yego, yandika ko bikorewe i Rucuro. Yego, urumva i Rucuro urabona na hantu M23 yanafashe mbere yuko itekereza gufata ibindi bice byose. Ariko FDLR nitakiziritse ku muhoro ivuze ko ari itangazo rikorewe Rucuro, kandi FDLR mu itangazo ryayo ivuga ko yemeye umwanzuro wa leta ya Kongo wo kumanika amaboko ndetse ikishyikiriza MONUSCO. Ariko ubona ko FDLR iragoranye, FDLR iratunguranye, aho ishyizemo mananiza FDLR igaragaza ko ngo u Rwanda cyangwa se ngo abasirikare b'u Rwanda aribo barimo barayataka, bakataka inzira aba barwanyi ngo bacamo bishyikiriza MONUSCO. ubona ko isohoye itangazo nyine rigenewe MONUSCO ndetse n'ahandi n'imiryango communauté internationale bivuga ko ingabo z'u Rwanda ngo ziri kwibangamira ngo mu gikorwa cyo kwishyikiriza MONUSCO. Icyo si cyo kibazo, ahubwo ikibazo cyanjye ni iki ngiki: ingabo z'u Rwanda ziri kubabangamira bari kuva he bajya he? Nicyo kibazo, kuko ushobora kwibaza uti Kongo kari Kongo kirinzwe n'ingabo za Kongo n'abandi, ingabo z'u Rwanda zibijemo zite kugeza ubwo zifata n'uburyo bwo guhagarika iyo FDLR? Ariko urumva nyine ni wa mukino wa leta ya Kongo. Urumva FDLR isohora itangazo ko iri kubangamirwa na MONUSCO, iri kubangamirwa na RDF na FDLR. iri kubangamirwa na RDF. Yego, mu mugambi wa leta ya Kongo uko ngo intasi za RDF ndetse n'abandi barimo abasirikare bari kujya kwiripotinga bagahura na ambushi, kandi ngo bakomeje kwatakwa na RDF. Nitangazo nasomanye na Sam Gakire yaranyarukirana nari kurya ibintu by'ibipisa muri Kongo, inzara yamukubise. Sam bwira Sepa uko twimeze FDLR. Sepa tike? Yes Sam, ngendagira ngo nkubaze. FDLR imaze gusohora itangazo, iravuga iti twebwe turi gushaka kujya kwiripotinga kuri MONUSCO, noneho ngo tugahura n'ibitero bya RDF ngikatubuza kujya kwiripotinga. RDF hari ibirindiro ifite muri ibyo bice, se ubundi izo FDLR zavaga he zijya he? Urumva noneho n'ikintu gitangaje, itangaje gisohoye hari amakuru yandi yaramaze kutugeraho ko FDLR hafi ya yose yamaze kugera i Burundi. Etamajoro yayo yamaze kugera i Burundi. Erega njyewe iri tangazo muri kuvugana na ndibonye saa 6 z'ijoro, ndibona ari umukongomani urimo guserebura avuga ngo noneho ngo RDF we ngiri kujya kwiripotinga kuri MONUSCO muri Kongo, ngo RDF ngikayibuza. Njyewe mbitangira ikibazo, ndibaza se Kongo irinzwe na RDF? Bari kuza bagaruka murumva ni wa mukino wa Kongo n'ubundi ya Kongo buri kina iri gushaka kumvikanisha nk'uko iho rivuga ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Ubwo ishatse kuvuga ko muri fasi ingabo z'u Rwanda ziri kubuza izi FDLR ziri gushaka kwiripotinga kuri MONUSCO uburyo zigerayo. Ariko iyo usomye itangazo njye narindi kuvuga neze ni FDLR ikorera i Rucuro. Itangazo bati byakorewe i Rucuro. Yego,
wabireba neza ugasanga ni ukuvuga ngo ni ntuza bize kubera ko ni ukuvuga ngo leta ya Kongo bw'igihe ikintu bita FDLR cyarayihagamiye. Yego. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byose baba bari mu byo kuvuga ngo ibiganiro bizakorwa n'ibiki buri gihe uko igiye mu biganiro ibiri gusabwa ko igomba kugandura. Ahubwo Samu ngewe hari ikindi nakuyemo ibi bihise binyereka ko FDLR siyo yivugiye ko iryo tangazo ryandikiwe Rucuru. Hari n'irindi rya Byiringiro Victor wa muyobozi wayo cyagiye yandikira Amerika ngo bakeneye ibiganiro nka FDLR ryari ryandikiwe Goma. Urumva ko nona FDLR nta cyicaro ifite nta birindiro ifite nta hivugiri nona ni Rucuru ubundi ni Goma. Ariko bise binyibutsa ba baturage leta ya Kongo yavuze ngo biciwe b'abahutu ngo biciwe mu mirima. Urabyibuka? Yego. Ahubwo bise binyemeza ko FDLR no muri Rucuru naho yabihari ndetse yakomeje no kwakora ibikorwa byo kwica abaturage kugira ngo isige isura mbi AFC M23 na RDF. Urabyibuka ibyo bintu? Ibi byose rero bikomeje guhura bivuze ngo nta kibazo. Ubwo FDLR iri Goma, FDLR iri Rucuru, FDLR iri Burundi, ubwo FDLR iri Kinshasa, ubwo FDLR iri Katanga, ubwo bivuze ko FDLR iri ahantu hose muri Kongo. Ariko niyo usomye ritangazo usanzwe uzi warakurikiranye wenda ibintu bijyanye n'ibi bintu byose bimaze iminsi bimaze imyaka wumva ese iyo FDLR ababizi neza barakubwira ati niyo wazarendo biruba bavuga irwana 80% ni FDLR irimo. None se iyi nukuvuga ngo kandi babizi neza ko wazarendo ari leta yakubwira ubona mbese ngewe n'igihe maze hano muri Kongo nabonye wazarendo ishobora kuba leta cyangwa se FARDC nta bushobozi ifite bwo gukontorora abo bazarendo nta bushobozi ifite bwo kuyibuza. Ariko yarabitangaje leta yarabitangaje yavuze ko itabasha gukontorora wazarendo. Ni ukuvuga ngo wazarendo ntabwo bari under control y'umuntu wari we wese. Urumva wenda runganiye Samu wazarendo babita ngo ni jeune patriotique bo bavuga ko nta kintu na kimwe bahomba. Ukuvuga ngo icyo bakora barengera ubutaka bwabo. Ukuvuga ngo niba Tshisekedi ashobora kudeployinga nka General Gatita baravuga ngo ntabwo tumushaka. Yego. Ntabwo tumushaka bikarangira bamukuye bazanye undi bashaka. Bivuze ikintu. Ukuvuga ngo biragoye gutandukanya imbonera kure, gutandukanya wazarendo, gutandukanya na FDLR. Kubera ko hari icyo bita operation ngo yari guhurirwaho na RDF ndetse na FARDC yo kurandura FDLR bahita bakora icyo bita CMC bareka no kuvuga ngo haba FDLR ariko ababarwandi ba Karapu babashyira mu cyo bita ngo ni wazalendo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babashyira mu mutwe wa abazamu. Yego. Biragoye rero kumva ngo FDLR yacika ngubu kuri uru rugamba urabona ko FDLR ishizana ihise ikindi karita buri wese atatekereza. Oya mwebwe nyuma yaho mwiryo tangazo rya FDLR hari nuko ngo bagomba gucungirwa umutekano ngo bakazataha mu mahoro ngo ndetse ngo bagera mu Rwanda ngo hakaba ngo nibiganiro ngo bigomba guhuza abanyarwanda bose ngo harimo ngo na FDLR. Umva nyine umva kuri umwandiko uyu mwandiko ni ikinamico twabonye itangirwa n'uwo bita Sylvain Ekenge mu misa efumi avuga ko FDLR igomba kujirandire kwiremeta kuri MONUSCO kandi kanwa FDLR nayo yishatse yeretse RDC ko iri dakoro n'ibyo bavuze twebwe turemeranya nabyo ariko icyo bakoze bandikiye MONUSCO urumva barayibwira ati twebwe n'ubundi twebwe turi mu nzira yo gutaha kuko nyine tugomba gutaha iwacu ariko muri uko kwishyikiriza MONUSCO turi kuraswa na RDF. Yego. Urumva ko FDLR ihinduye no mukino kuko ishizamura ikarita nta n'umuntu wese watekerezaga ko FDLR yemeye ko yatangiye gutaha. Oya erega mwana ndake ntabwo ikibazo erega uko kujijisha abantu bamaze kubihaga no kuvuga ngo bo hari ukuvuga ngo bari gutaha kwishyikiriza MONUSCO ntabwo ari ugutaha
sibyo uko nguko ni ukwitanga mu maboko ya MONUSCO noneho ikaba ariyo itangaza ko bamaze yego muri FDLR harimo abantu bakoze genocide yego ariko muri FDLR harimo n'abantu bafashwe nk'iminyago bafashwe nk'ingwate z'abari bakoze genocide bisobanuye iki muri abo bantu bose ni abanyarwanda muri abo banyarwanda harimo abakoze ibyaha birimo genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 uko byagenda kose abo ngabo bakwishyikiriza leta ya Kongo bakwishyikiriza MONUSCO bagira gute bakwishyira mu kagozi abo ngabo rwose bazabibazwa uko byagenda kose baza mu nzira zihe bacyurwa na MONUSCO bacyurwa ku bushake bwabo bacyurwa ku ngufu abo bazabibazwa siko bimeze ndiko bimeze hari n'abandi rero bari barafashwe nk'iminyago bo bakomeje no gutaha no mu minsi mike hari abandi batashye noneho ngewe rero wowe iyo uvuze ngo bafashwe nk'iminyago urabona FDLR ikikari kiri gukina kuko bakubwira ko niba FDLR karapu abasirikare barwana neza batsunze ikibuga cy'indege uyu Kiringoma arakubwira ngo ni itangazo bandikiye Rucuro ese baryandikiye Binza baryandikiye Nyagakoma Kiringoma amaze kugera Burundi ahari muri apartment ari kumwe na Bakalimba Nyamwasa reka ngohereza amakuru mwana ndaki wari uzi ko ririya tangazo ryanditswe na leta ya Kinshasa ni leta ya Kinshasa yaryanditse ngo ubwire aho byahereye ibuka ejo bundi bari i New York mu kanama k'umuryango w'abibumbye hahandi ya ntumwa ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango w'abibumbye muri Kongo yaravuze ngo ubundi FDLR ni bande ati FDLR ni abanyarwanda kandi nimba rero ari abanyarwanda na leta yabo y'u Rwanda bagomba kwicara bakajya hamwe bakaganira hagati yabo nk'abanyarwanda ngo nguko natwe ngo bajye bavuga ngo AFCM twese ngo nabakongomani ngo leta ya Kongo igomba kwicara ngikaganira nabo bati rero na leta y'u Rwanda ngigomba kwicara ikaganira na FDLR ngira ngo warabibonye niho abantu bose mu kanama k'umuryango w'abibumbye cyangwa se abakongomani bahise ko batangira gukora ibiganiro batari ko wamugani ko FDLR yari abanyarwanda ni gute batagena ngo bicarane na leta y'u Rwanda ari nayo impamvu nkubwira ngo iyi baruwa yanditswe na leta ya Kinshasa nuko ako kantu bakagaruyemo ngo FDLR ni abanyarwanda ngo bagomba kwicarana na leta yabo ngo bakaganira ariko bakirengagiza ko FDLR irimwe abakoze ibyaha bya genocide nta leta nimwe ishobora kuganira n'abantu bakoze genocide ahubwo umuntu wese uzi ko yagize uruhare muri genocide mu Rwanda yakorewe abatutsi 1994 yumve ko azabibazwa uburyo bwose yatahamo iyo leta ya Kongo ishaka kubavuganira ngewe ndumva iri gutana cyane kabisa abantu bose babona ko iyi kanisa FDLR izanye FDLR ngo ingabo z'u Rwanda ziri muri ikintu hano mbona bashakaga kwerekana ku ruhande rumwe bo bazi ko bo bari gusaba ibintu bidashoboka kugira ngo bibe turufu mu gihe bazongera kuvuga ati ko Kongo itigeze irandura FDLR kandi yarabyemeye bashaka gutaha bakabarasira ngo bavuga ati bashatse gutaha twebwe twabasabye gutaha barabyemeye imbogamizi yabaye yinjiye bose ntibari ku butaka bwa Kongo ngaho nibabwire MONUSCO nibabwire aba ba FDLR nibabwire MONUSCO bati twebwe turaha nimuze muducungire umutekano mutugeze mu kigo cyanyu cyangwa se nibabibwire FRDC bati twebwe turashaka gutaha iwacu nimuze turi hano muducungire umutekano twebwe turigurira mu nzira na RDF ntacyo nibabikore batyo da haryo ubwo bashaka kuza nk'iki nanjye ubwo nicyo ntaza ahubwo se baraba bari kuva hehe bajya hehe erega kuba bari kuvuga ngo FDLR ishaka ngo kuza yishyikirize MONUSCO bwo imaze kwishyira MONUSCO haryo ubwo baraza n'impunzi no kuza nk'abasirikare ariko bakajyana n'imoto bamanitse bakajyana n'imoto oya bo ntabwo ari byo bya umva bo ntabwo ngo bumva ko ari moto bagiye kujya bo baragenda
bo imitekerereze bafite. FDR ije muri mixage. Yego shangije muri mixage sha. Bashaka amasezerano. Iyo bashaka amasezerano. Uri kumva? Umva gahunda bafite. FDR ije muri mixage. Yego, umva gahunda bafite. Bo no gucungirwa umutekano. Bakaza bakinjira mu Rwanda. Bakaza bakajya mu baturage. Bakagira ibyo basaba by'ibiganiro ngo leta y'u Rwanda ikicarana nabo ngo bakaganira. Tekereza mutobo kuko nabo bazi ko ibyo bintu bari gushaka bitakunda. Namananiza bari kugira ngo bakomeze birinde ibiceri byo muri Kongo banasahura amaminere n'amabuye. Ariko icyo bakira uretse kuvugisha ukuri. Ubu umuntu wakubeshye ko FDR yava muri Kongo ni ukubeshya. Urwo igisirikare cya Kongo cyaba kiriho. None se abatinzi bakisekezi barereka kumurinda. Okay, ngaho nimuretse tunabiganire neza, sibyo? Nicyo ni ikibazo buri muntu wese yakwibaza ngo FDR rizava muri Kongo ryari cyangwa gute. Ngaho mureke tuganire nk'abantu b'abagabo. Uku kuguma muri Kongo kwa FDR cyangwa se kubikiriyo bizwi neza u Rwanda ruzi ko FDR kiri muri Kongo ndetse no kuvayo bidashoboka. Ninde uzabihomberamo cyangwa ninde uri kubihomberamo cyane? Ni Kongo. Kuko Kongo numvirizwa n'iyo FDR. Kongo ikanarizwa n'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Kandi ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda ntiziteze kuvaho ikintu cyitwa FDR kikiriho. None urumva batangiye gutega umutego ngo RDF wangu ngo iri kubabuza nta kibazo. Ubundi nta RDF yabarashe muri hehe? Mwari muvuye? Mwari mugeze? Mwari mugiye? Ntabwo ari ibintu byo kuvuga mu kigali ako kantu bakisha. Ntabwo babashije kugasobanura muri iri tangazo ngo bavuge bati twebwe twaturutse aha tugeze aha ngaha duhura na RDF iraturasa. Ikindi kandi nabonye bahuruje babisaba imiryango mpuzamahanga. Ubundi imiryango mpuzamahanga bavugaga ni bande? Harimo ONUSCO, harimo na communauté internationale. Ubwo nizo za Amerika, za UN, iyo miryango y'umwe bw'Uburayi n'abandi nabo. Abo bose uko nkuko yaba Amerika, UN, European Union, abo ngabo FDR bayishyize mu mitwe y'iterabwoba ku isi. Ubwo se niba bari guhuruza barayifasha iki? Kandi nta gihugu na kimwe cyari cyashyikirana n'umutwe w'iterabwoba. Ntabwo bishoboka. Niyo MONUSCO yonyine. Niyo MONUSCO bavuze igomba kubafata kandi igomba kubakira amaze kubambura n'intwaro. Wari ubizi? Kibita kubadezaruma. Ese ubundi reka nkubaze. Ubundi ko FRDC, MONUSCO na FDR ariko tubizi neza ko kuva na mbere bakoranye. Ubu nibwo batagiye gukorana. Oya uretse no gukorana nahari azamubambiro M23 basaka. Yabasanzemo ba FDR naha muri airport yasanzemo ba FDR ba FDR. Yego. Ntago ari byo ngibyo. Semba ibi bintu twabivuga bugacye bukira. Oya hari akantu nshaka kongeraho. Hari ibintu tugomba kujya twibutsa abantu. Ikintu cya mbere abantu bagomba kumenya nuko AFC M23 ntabwo yigeze ifata Nord Kivu yose. Sibyo? Nta nubwo yigeze ifata Sud Kivu yose. Bisobanuye ngo FDR ni ibintu byoroshye cyane kubiri mu bice bitarafatwa na AFC M23 muri Nord Kivu. Ni n'ibintu byoroshye cyane kubiri mu bice bitafashwe byo muri Sud Kivu. Ahubwo dore ikindi kintu ushaka kugarukaho ni mumbwire kuri ayo makuru ya FDR mu Burundi kuko njye icyo nzi mu Bujumbura hariyo komini imwe FDR yahawe yashinze mu ibirindiro na leta y'u Burundi rabizi. Bimeze bite kuri FDR mu Burundi? Yego amakuru aturuka i Burundi aremeza ko nyuma y'aho umuvugizi wa FDR yabanje kujyayo nka Advance Party uwo bita Kiringoma. Ubu na president wa FDR uwo bita Rumuri. Yego. Byiringiro Victoire. Yego. Nawe yamaze kugera. We yageze Burundi kera byo nanya ndabizi. Yego. Ubu rugamba ni wari kurutegurira. Yego noneho bakavuga ko ikibuga cy'indege nyuma yuko cyabaye jambi cyangwa cyahinduwe icyerekezo muri ya misi yashize. Ubu bahinduye abarinzi kirinzwe n'abasirikare ba FDR. Melchior Ndadaye. Yego. Kayumba Nyamwasa ari Burundi. Uyu bita ngo Mutayomba uyu wakwasende ubwo Museveni nabashite ndayishimiye nawe yageze Burundi n'abagore be babiri. Yego, reka da. Bivuze ko Bujumbura niyo yabaye komandoma y'urugamba. Yego. Nukuvuga ngo ibintu byose ari gukorerwa za Minembwe
biri gupangirwa Burundi. Izi drone ziri guhaguruka zigiye kurasa Zanzibira, zijya kurasa za Rundukuru, zijya kurasa muri ariya mashyamba ziri kuva Burundi. Yego. Urumva rero ibikoresho byose biri kuva Kinshasa byose biri kuva hehe, biri kuza indege zikaga Burundi bakapakurura bagereza aba FDL n'abaminisiyo, bagereza Kabaru n'abaminisiyo bakamanuka bari full package. Yego. Bivuze ko iyi Bujumbura ni nk'uko cyabaye indiri y'amaminisiyo yazaga kurwana muri Eastern Congo. Nuko nguko rero Bujumbura nicyo kibuga cyoroheye Kinshasa kuba deployingaho ibikoresho. Yego. Niyo mpamvu rero FDL iri Burundi kuko urabizi ko Masisi hafi ya yose ahantu bashoboraga kubona icyo kurya bakabona icyo kunywa bakanota akazuba M23 bapfuye barameneka. Kidi Kivuna nayo ayo mashyamba niba bagukuye za Kamanyora bakagukura za Bukavu bakagukura za Kavumu, urumva urarorongotana muri ayo mashyamba ya za Mwenga. Yego. Na za Warungu na za Shabunda. Ahantu rero bari basigaye babona ko ariyo habafasha ni Burundi ni naho baje. Yego. Urabizi training center bakoreraga muri Prenebera muri mu Kibira. Hari muri commune Cibitoke. Yego. Ari kuvaga inkuba y'abakubise iki aba instructor bara ba FDL. Bivuze iki rero ibintu byose bizaba muri Kivu cyangwa urugamba rwa Kivu rwahindura isura rutagira gute, ni FDL igomba kubishyiramo akaboko kuko twakoze urutonde rw'ibisirikare byarwanye muri iyi ntambara dusanga FDL mu bisirikare byose byaje ari FDL ya Kanyakanyaga. Yego. Uko waruriraga na M23 yarayifestingaga n'ikayifestinga FDL ikirukanka ariko M23 yabonye ko yarwanye n'abasirikare. Igisirikare cy'u Burundi twagishize ku mwanya wa 5 MONUSCO ndetse na SADC biza ku mwanya wa 6 mu bisirikare. Yego. Uko wazalendo nibo baza no kuri FDL kuko twavuze ko nubwo bapfa n'inoza ariko baba bihambiriye. Urumva? No mwana nda bakavuga ngo aba ba FDL ngo bafite muri urasoro rwa Rwabugiri rw'ikinyarwanda. Yego. Ngo nibaze batraining no bazabafasha urugamba. Nuko nguko FDL yisabye gufumbura kandi nda neva yabijeje ko nibamara gukora ibyo basabye arabafasha bagahanye mu Rwanda. Yo mpamvu rero bari kuza begera za Kirundo na Heza. Ese mwana ndareka nkubaza. Koko Kongo yonyine ubwayo ariyo yari yarivugiye ko nta FDL cyaba ko ari ibintu u Rwanda rugenda ruvuga gusa by'urwitwazo ngo ko nta FDL zihaba. Icyo akaba ari Kongo ibivuga. Yarangiza ikavuga iti n'ababa bahari n'abasaza rukukuri babandi batamaye 12 batagira icyo bakora. Ariko mu kanya tukongera tukumva Kongo ivuga iti noneho dusabye ko babantu bishyikiriza inzego z'ubutegetsi cyangwa MONUSCO bisobanuye ngo ubwo barahari. Ibyo bikarenga noneho bakanavuga bati FDL kavuga ati Kongo aramaje vuga ko badahari, FDL iravuga ati ubundi twebwe turahari. Babyiringiro basohora itangazo cyagiye Kongo arahakanaga baraza bati turahari. None babasohora itangazo ryo kuvuga ngo babarwanye, FDL nayo isivuga ati noneho twebwe turi kugira ngo twubahirize ibyo leta ya Kinshasa yavuze, igisirikare cy'u Rwanda akaba aricyo kiduhagarika. Ubundi kukwivuguruza kuri Kongo ngo barahari ntabahari, banavuga ngo ni mwitange bakagaruka bavuga ngo RDF irababujije. Aka gakino ni iki Kongo ishaka kwereka isi? Iki nicyo bita kwirega ndetse no kwikubita mu kamashu. Aba bikubise mu kamashu FDL irahari kuko bakubwira ko bahunze kera n'abana babwiye babasore umwana wabuze ko ngafite imyaka ingahe 31. Urakoze. Kandi bariya ntago bavuga ngo nukujya mu gisirikare wujuje imyaka, usanga nyine bafite abo bana nyine reba nk'abasirikare bazanye na bagakwerere bazanye na bariya bagashito ukuntu bari abana ubona ari abana b'abajene abana batize babayeho muri ubwo buzima bwo kurya ibikoko byo mu ishyamba. Nuko nguko ahubwo ngewe ndi kugira iki kintu tukizeho. Urumva? Yego. Ahubwo twigire ku yandi makuru ya update. Ariko arakantu kamwe nshaka kukubaza.
wowe ukunda kubura aho ngaho kuri tele abo bayobozi ba FCM Tonsira aho ngaho muri Kongo ugerayo rimwe na rimwe hari n'igihe muganira iyo bajya bakubwira iki kwiri imyanzuro ifatwa na Kinshasa iyo bari Kinshasa iri kwigira gutya nabo bari muri ibyo bice bayoboye barangiza bakaba Kinshasa ivuga ngo abaturage bo mu bice biyobowe na FCM Tonsira birirwa bafatwa ku ngufu birirwa bicwa nawe ni huri nabandi birirwa bahagenda mu by'ukuri nkabo yo bumvisha iri kinamico rikinwa ikindi umbwira icyo bavuga kuko leta ya Kongo ivuga ko FDLR iri mu bice byamaze kwigarurirwa na AFCM Tonsira nibyo FDLR irimo ngo none kandi bakavuga ko AFCM Tonsira ari abanyarwanda noneho AFCM Tonsira irabivugaho iki kukuba leta ya Kongo ikivuga ko ari FDLR ziri mu bice iyobora ibyo AFC ivuga ko kuri leta ya Kinshasa ivuga ko ari wavuta banki ni wavuta banki ibintu byose bavuga ari iby'abanywa rumogi n'abasinzi kuko ibintu byose bavuga nyine ni ibintu bidafite plan baranahindagurika bagahera kuri sebuja wabo ubuzima ni fresh abacuruzi baracuruza abahinzi barahinga ndabona ko Samu kuva yanashira rwose arimo ari icyo bita ubugari n'itambaza reka sha ameze neza ari kurya ngitambaza zirobwa ko kanya arya ziratambaza zitwa gute sa ziratambaza uri kurya ikiva mu mazi zitogosheje izo ari kurya ngo zifite ubuzima buzima ndabona ko turi kuva kuri tele nawe abayeho nk'aba bacancuro bahembwaga $8,000 by'idolari bajyaga zivuye mu mazi ako kanya urumva rero ko nyine nubwo ari urugendo rugoye amatere imihanda yaho ariko nibura urabona ko turimo turagenda tugera kuri surutse y'inkuba ikindi kintu nakongeraho wenda mfite n'amavideo nzayazana tuzayakoresha tuzayereka abantu yego nuko naganiriye n'abaturage ababyeyi abamotari ikintu gihari nuko aba baturage barakubwira ati nubwo uyu muri Goma barakubwira ati hari crise amafaranga ntabwo bimeze neza ariko abantu barakubwira ati atiriste dufite amahoro atiriste dufite amahoro turaryama tugasinzira ari uburyo abamotari bagendaga mu nzira bategwaga ari ababyeyi bacuruzaga uburyo mbese bakoga amafaranga nyine mu buryo budasobanutse ubu bintu byose byagiye ku murongo umuntu wese wari usanzwe uzi Goma cyangwa se abantu bari basanzwe batuye muri Goma baraguhamiriza ko ubu ngubu ari bwo bimeze neza cyane ndetse cyane kandi binatanga icyizere cyuko ibintu byabo bizagenda neza cyane kubera ko ngira ngo warabibonye umuganda abaturage bitabira umuganda abajene ababyeyi bakuze abayobozi mu nzego zitandukanye bose bari kuvuga ati Goma yacu ise neza Goma yacu ise neza ariko bakongeramo kandi kantu bati ibintu byose tubyigira ku Rwanda tubyigira kuri Kigali kuko Kigali ni umujyi wa mbere ukeye ntabwo rero twaturana na Kigali cyangwa twaturana n'u Rwanda ngo tugume muri wa mwanda wa kera ku bwa Cirombo iyo vox pop irakenewe rwose amajwi arakenewe naho se ari ikibazo cy'amabandi urugomo amasasa avuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi abantu bari batuza imbunda mu ngo zabo ubu bimeze bite ibyo byararangiye ngira ngo abantu bahora babona muhora mubona M23 yapasingishije polisi M23 yapasingisha abantu rero ngo impunzi ukoze sense yego barazifite na polisi wumve ngo buri kanya baba twagiye kuri station buri kanya bari gufata none witekerezaho na bya indi by'utubari urenza amasaha cyangwa ushyira abana mu kabari batujuje imyaka yego vuga ngo ribi igutambuka polisi ihita igutwara yego ni ukuvuga ngo ibintu byaho biri ku murongo utwo tuntu nyine duke nk'ani Goma ibintu byose biba biri ku murongo none se amakuru leta ya Kinshasa ihora ivuga ngo abantu bahora bicwa ngo abagore n'abakobwa bahora bafatwa ku ngufu ngo abana nta buzima bafite ntibiga bimeze bite uraberekana amafoto urabizi ko leta ya Kinshasa cyangwa se buriya butegetsi burwara intambara y'umunwa cyane abahanga mu kuvuga
ibifaransa byinshi ringara ryinshi bakavuga ariko iyo ugeze kuri tere abaturage barishimye abaturage bari none urabibona apana byanyu byo kuvuga ngo n'ibiki n'ibijyanye nk'umuturage hirya arakubwira ati ivyo bintu rwose byo kutubwiraga ibintu bya kera twabivuye none se Sam byanagorana cyane ndi kubwira umuntu namubwira ni nk'ubu iki gihugu uriya mugabo ahora avuga ngo azasubiranira ibice ibi bice bisubiranye ubu yabisubiza ku murongo ahubwo se abaturage barakibuka ko Tshisekedi yageze aba perezida wabo nta kintu baba bazi rwose baracyabyibuka hano baba bari kuri bakirenga ndi kukubaza ni ukuvuga ngo abaturage barakibuka Tshisekedi abaturage bari bameze nk'aho baboshwe oya barakibuka ko Tshisekedi yababereye perezida nicyo nshaka baba bavuga ngo Chiromba ariko Chiromba ntiwamuvuga kandi ndakorera reka da baramwibagiwe reka natwe abanyamakuru nitwe tugerageza kumushyiramo ukamwita ariko aba baturage bahari ntabwo ibyo bintu byacu njyewe icyo kintu ndakikubaje kandi yifuza kukinsubiza neza iyo uri gutembera umva Samu iyo uri gutembera Goma na za Bukavu mu bice byose byabohowe na FCM 23 iyo uri kuhatembera izina Tshisekedi Chilombo uryumva gute barivuga kangahe baramuzi baramwibuka bimeze bite nta muturage warivuga n'abagerageza kurivuga n'abayobozi mu gihe bari gukompara n'abarivuga ngo babanza gusoma kuko ni ukuvuga ngo niyo bari kumuvuga nabonye ari uburyo bavuga ko ashobora kuba ngo hari indwara niba ari amnesia arwaye yo kwibagirwa kuko bo ibyo baba bavuga ngo ibyo ngo cyica kitangaza babifatanya bya bindi mwe no kuvuga ngo nuko mu Rwanda bavuga ngo ibigarasha byavuze uburyo tubifata nawe niko bifatwa kuko ni ukuvuga ngo bo bamaze kuvuga ngo imvugo zose agenda avuga none araza akavuga ejo akivuguruza ejo umuntu akavuga ibindi ejo umuntu akivuguruza bo rero ni ukuvuga ngo ntabwo imvugo ze gahunda yabo ihari bari gukora imihanda none se hari amakuru nabonye muri Kongo ngo Trump ngo ari hafi ngo guhamagara ba Colonel Nanga akababwira ngo nibave ahantu bari ngo bagende cyangwa ngo babice ngo kandi ngo Kongo izahita yubaka urukuta ubu ngubu ese ngeyo bari kuvuga ngo n'aba ngaba nagerageje kuganira nabo nge ndibaza wenda abayobozi umuvugizi wungirije Oscar Barinda twaganiriye n'abandi twagiye tuganira na meya w'umujyi iyo bari kuvuga ngo bahave aba ni abakongomani bavukiye kuri ubu butaka yego ubundi Trump naza azahabakura bajyane ahubwo mva ikintu gitangaje uzi ko mu masezerano bagiye basinya harimo no gucyura impunzi iyo gahunda irahari iyo gahunda y'uko impunzi zigomba gutaha zitari no kuvuga ngo ziri mu Rwanda ziri ku isi hose urabona ko na FDLR batangiye kuvuga ngo itahe ikibazo cyanjye rero ni iki ariko njya simbyumva FDLR bigeze bayihamagarira FDLR ubwo nizanjye ntabwo mba ndi kumva ntacyo tuyihorere tuzabitegereza bazaza nk'abanyarwanda nk'uko impunzi z'abanyarwanda ziza bazaza nk'abasirikari bamanitse itoke u Rwanda nta mahoro umva nkubwire ukuntu bazaza ni abantu bo kwitondera cyane bagomba gushyirwa muri kantonema bakabanza bakareba imyirondoro yabo n'uruhare baba baragize mu mateka mabi y'u Rwanda arimo na jenoside basanga ntawe uhuriye nabyo ku ruhande bakakujyana ahantu bajya kugukarabya mu mutwe basanga warijanditse muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hari aho ugomba kujya uko ni ukuri guhari ibyo byo nta mpaka ahubwo ngewe ikibazo cyanjye ngewe nari mfite buriya abo bantu b'Kinshasa ko bo bavuga ko ngo bashobora no kuzubaka igikuta ngo kubera yuko bo bavuga ko ubundi aba bantu hari telefoni zaza bagahita ko bisanga batakiri kuri ubwo butaka ariko nk'uko nari mbikubwiye hari amakuru y'uko impunzi zigomba gutaha ku mpande zose ni iki gitumye impunzi zitaha ni uko General Sultan Makenga n'abahungu ayoboye bafashe imbunda bakarwana siko bimeze none mbwira ukuntu kubera General Sultan Makenga wafashe imbunda n'abari abahungu bakarwana
bigatuma hafatwa umwanzuro w'uko impunzi zigomba gutaha. Mbabarira umbwira ukuntu General Sultan Makenga wazahakurwa. Ibyo bintu ni ukuvuga ngo hano hantu M23 yego ikintu cyonyine gishobora gukorwa hano kandi nabo iyo buganiriye ni ukuganira ku ngamba zo gukomeza iterambere. Bo bakubwira ko twebwe buri gihe ibyo turi gukora byose ntabwo turi kurwanira gufata ibirombe, ntabwo turwanira gufata uduce, turashaka kubohora abakongomani. Mu gihe rero umuntu nawe kandi urabizi buri gihe Kongo ibintu byose byayishobeye isigara iri kurebera kuri Amerika. Yego Amerika uruzi yamaze kuyishwishuriza, yamaze kugira ibyo isaba. Ibyo bintu rero by'abantu baba bavuga ngo Trump ariko ubu Trump ahubwo se Sam wabonye ko Masadi Burosi we afata umwanzuro wenyine. Amerika hari ukuntu abantu bakubwira ati buri Amerika iba ifite ukuntu yapanze ibintu byayo nko mu myaka nka 30. Umva nkubwira kanuze babonye ukuntu Trump yakemuye ikibazo cyo muri Gaza hariya mu Misiri n'abaperezida bose hafi benshi cyane bo ku isi bariyo. Abakongomani rero babonye kiriya gikorwa bagitambukije live ku mateleviziyo yabo bari kuvuga bati ngo muri kureba ukuntu arangije ikibazo cyo muri Gaza, ngo ukuntu arangije ikibazo cyo muri Gaza niko agiye kuza arangize n'ikibazo cyo muri Kongo. Ko batamuhaye Freedom Bell ubwo atayibonye ngo ariko ngo twarayimusabiye ngo kandi ngo tuzakomeza ngo no kuzimusabira ahubwo kandi niyo turufu bashiragamo cyane. Yego Samu abantu bibajije ukuntu bya bihugu byose yajyaga avuga ko yahagaritse intambara yabyo byari bihari ariko Kongo ntiyahabonetse. Kongo se iyo ko neje bundi abanyamakuru bamubajije muri Kongo aravuga ngo mu Kongo n'u Rwanda muwe mushize ku ruhande gato. Yego ahubwo se warugize ngo ibi byo gusenya FDLR se Trump na Amerika babitegetse Kongo. Nukuvuga ngo kugira iyi niyo password yo kugira ngo ibintu byose biboneke, yo kugira ngo M23 ibiganiro byayo na Kongo bicemo amasezerano u Rwanda ruzasinyana na Kongo kugira ngo ibintu byose bikunde bijye ku murongo. Password nuko FDLR ibanza gutsinzurwa. Okay Sam tugana ku musozo noneho kuri Kongo ibyo bintu kuri Kongo nabyo biragoye. Yaba yihekuye Kongo ntishobora kwikuraho amaboko. Yego ntabwo ashaka kwikuraho amaboko azi ko aribo bantu byibuze afite bakanyakanya no kuba M23 yari yamusanga mu nzu ugasanga harimo uruhare rukomeye rw'FDLR ziba zirwana n'inyeshyamba zirinda kuko ni ukuvuga ngo abo yagiye yitabaza bose bari bagiye bazana bari abacacuro bazana amadrone tugagira neutraliza yamanura igiruke ni ukuvuga ngo imbaraga bari basigaye kuzishyira hasi kandi hasi byakunda. None se Sam tugana ku musozo noneho mwagiranye ibiganiro n'abaturage aho ngaho muri Kongo, mwagiranye ibiganiro n'ubuyobozi by'umwihariko Dr Oscar Barinda. Ukurikije uko waganiriye n'abaturage wagoma nawe twaraganiriye n'abandi batandukanye. Ukurikije uko waganiriye n'abaturage turi kugana ku musozo nuko waganiriye n'abayobozi abaturage bamerewe bate babayeho bate abayobozi bo bari kuvuga iki ku byo bateganya kuri abo baturage ubu none aha mu minsi iri imbere? Ikintu cya mbere basize imbere buriya umuturage ufite umutekano buriya ikintu bita umutekano umuntu wese ufite umutekano duce twawe waturya ukaryama wasinziriye nta masasu uri kumva utari bucuruza uvuga ngo ni ntaha amabanda rantega. Icyo kintu nicyo kintu cya mbere babanje guha abakongomani bo muri ibi bice bafashe. Icyo nicyo cya mbere amahoro n'umutekano. Ikindi bahaye impunzi igihugu, abandi bari barahunze igihugu baravuye mu byabo baravangamo na FDLR bamaze gusekuriza ibice bimwe na bimwe bavuga ati ubu noneho mwataha mwaza mu byanyu. Ikindi kintu rero abaturage gihari abaturage bo muri Kongo ubona ko imirimo yarakomeje, abamotari bari gukora baracuruza ubona muvoma ku mupaka ubahuza Kongo n'u Rwanda hari urujya n'uruza bambuka bagenda bagaruka. Ibyo byose rero ni ibintu ariko nanone krize uyu mujyi wa Goma wabereyemo intambara, wabereyemo wangije ibintu
bahunze bagiye bahungana amafaranga bagiye bahungana ibiki ako gakrize k'amafaranga ko kaba gahari mu baturage haba hari n'ibintu bitari byasubira ku murongo neza ariko ku bijyanye n'umutekano n'isuku no kuvuga ngo ibikorwa remezo imihanda iri gukorwa no mu makaritsiye ngewe ku munsi w'umuganda nakoranye umuganda na meya wa Goma twazengurutse Goma yose n'amaguru imihanda iri gukorwa bya bintu byo kubanga amakaritsiye ari n'ibiki kandi tubona ko noneho barakubwira ngo ikintu bita ngo decentralisation ubuyobozi bwegereye abaturage. Decentralisation ni ukwegereza abaturage ubuyobozi. Yego. Ni ukuvuga ngo meya bande bose baramanuka bafande babo bakamanuka bakaza kandi ibibazo by'abaturage ni ukuvuga ngo ubusanga meya ari kujya gukemura ikibazo cy'umuturage wagiranye ikibazo n'undi. Bari aho ngaho kandi harimo gahunda nzima amakosa barabahana ntabwo bari kujenjeka umwanda amande abantu hari ikintu bita amande abari kubuha abaturage bose usanga bose yakorotse hafi niwe yatoye imyanda yayisize ahabugenewe. Sawa mureka ngushimire cyane we na mwana ndake. Asante nagushimiye cyane tempo urakoze. Ndabashimiye cyane ibindi turi kumwe. Ngira ngo rero murabyiyumviye naganiraga na bagenzi banjye Sam Gakire ndetse na Mwana Ndake bari hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri rusange twaganiraga ku itangazo ryasohowe na FDLR ikirigiti gaseka ngo RDF iri kuyifatira mu nzira igiye kwiripotinga kuri MONUSCO. No kuri n'ibintu bisekeje cyane ibintu utagira nuko byumva. Muri make nyine urabona ko byabayobeye bari kwibaza amaherezo y'ibi bintu byabacanze. Ibyo rero nuko bimeze turi kugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu ariko mbere na mbere reka mbisegureho murabona mu maso yanjye ntabwo meze neza rimwe rirarwaye cyane ariko mu byihanganire tugomba no gukomeza tukagira uko tubikoraho. Reka rero mbashimire cyane kora subscribe kuri Inside Rwanda Media TV no ku Rugendo Online TV. Nizere yuko rero ibintu bikomeje kugenda neza. Jewe nari Robert Sympathique iyandemye ibiganiro byacu nakagaruka. Asante sana.